ubwe yivugiye ko aribo bakoze icyo cyaha, nadusabira ubwo butabera. Namara kudusabira ubwo butabera n'ibindi azoshaka wenda kubwira abanyamurenge, tuzumva icyo ashaka kutubwira icyo arico. Ariko mu gihe ataradusabira ubutabera nta cahaya turangira, ariko arirengagiza icahaya abona akagisimbuka, ari mu kazi. Ataradusabira ubwo butabera ari mu kazi. Habe na biriya rero nabo bahuje imitekerereze ebo mu bwoko bwacu batumva kurengana ku bwoko bwacu, kandi habe n'abano bose ubushize narimo ntegera space barimo bakora yego murakoze cyane bene data, twongeye kandi kubashimira. Ni kuri Ruhanama TV1, ni hahandi musanzwe mukurikirana bimwe mu biganiro byacu tubagezaho. Tubanje gushima Imana ituramukijeho, tunabasuhuza mwebwe mwese inshuti zacu, abo tubanye mu biganiro, abo tubanye mu buryo bumwe n'ubundi bwo kudukurikirana, bwo kudushigikira, bwo kutwungura imitekerereze. Murakoze cyane, n'ubundi mukomeze mutube hafi, ko tuba dukeneye ibitekerezo byanyu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Twari tugize iminsi dusa n'abadakora bitewe n'amande ma occupation manini cyane, tutagaragara ngo tugire uko tubaganiriza. Tubanje kubasuhuza bwoko bwacu, aho ubwoko bwose bw'abanyamurenge buherereye ku isi, n'abatutsi muri Kongo mu buryo bwa rusange, n'abatari abatutsi nabo turabasuhuje muri Kongo. Nimuvuge ngo mubane neza. Yego rero twifuje uyu munsi kongera kuganira ku bintu nka bingahe. Ubushize duherukana namwe nabaganiririye ikintu cyo kubumwe c'ubumwe bw'abakongomani bose muri rusange. Nubwo twagiye duhura n'ibikomeye, n'abashaka kutugira ibice, n'abashaka kuduca mu gihugu, kandi turi abanyagihugu tutabasaba n'uburenganzira bwo kubaho. Ariko nanone dukomereza hiri jambo ryo kubabwira ngo mukomeze kuba umwe, tunabwira abanyamurenge ubwoko bwacu gutabara. Ubushize narabibabwiye, mbabwira akarengane twagiriwe kuva tugera muri Kongo kugeza uyu munsi, uko nari mbishobojwe kubimenya. Mbabwira ko nta munsi n'umwe twigeze tuhagirira igisa n'amahoro, twagize igisa nayo, ariko nanone tukayagira dusa naho tutari abakongomani nk'abandi. Mwagera kuri bariyeri hakabuguzwa umunyamurenge, umupfurero n'umushi n'umubembe n'abandi bagatambuka, kandi ntibatumenya wenda bashingiye ku mazina, nubwo amazina yacu agira uburyo yitwa gutandukanye n'ukwabo. Par visage, umuntu yakureba mu maso akumva yo kubuguza, yareba undi mu maso akumva yo tambuka we atabugushwe. Ibyo biratambuka, bigera ku nama zabaye zo kwicira abantu mu makanisa, biratambuka, bigera mu kudutandukanya, biratambuka, bigera ku ejo bundi nayo babwiye aho hari abagiye bicwa bagatwikwa ari abasirikare ba leta ya Kongo, yamara gutwikwa bakamurisha umutsima, nayo babwiye bushize nka ba leta Kaminzobe n'abandi nka bakabongo. Ibyo byose bigenda bitwereka urwango runini rubibwa na bamwe mu buyobozi bwa Kongo, bukabiba mu bantu batumva ubwenge bw'imibanire n'abandi bantu n'akamaro karimo mu buryo bwo kubana neza n'abandi bantu. Bushize ngeze gutegera disikuru ya yuriya mugabo w'umudepite w'umufurero witwa Bitakwira, ahabwira abanyamoko bene wabo, arababwira ngo azabakurira ngo umunyamurenge muri Kongo kugira ngo abone amajwi atambuke. Bukeye ageze mu Minembwe muri delegation yari ihari, aravuga ngo nta muntu ngo uzakura ngundi ngo muri Kongo. Seke ari mu bantu babiba urwango. Hari cyo yigeze kubabwira nka disikuru, aravuga ngo aba bote ngo nibaguruguru bangu ngo yokenera ngo yobakura mu ishamba. Seke niwe nyirabo, niwe wenyine, niwe moteri w'ababiba amacakubiri. Ejo bundi abacu bo mu Kagara baransekeje, baravuze ngo Nabitakwira ngo asigaye ngo ari depite ngo fake. Nuko no kubera ko wenda basa naho batajanye mu mitekerereze,
nabo bahindutse fake. Ejo bundi mubona ikintu cyabaye muri Uvira cya koloneli, ngira ngo ni Patrick niba ntibeshe, amaze kwitaba Imana. Yari umukoloneli wa Kongo, utari muri twirwaneho, utari muri AFCM 23, utari mu aho hantu hose hanyuranyije n'ubushake bw'igisirikare ca Kongo. Agira impanuka, agwa mu ndege. Arangije kugwa mu ndege, maiti ye kugira ngo ijanwe gushingurwa Uvira, abana be n'abari babaherekeje batangira kuraswa. None ukibaza ukavuga ati iyi leta, mugani wa wundi wavuze ngo batumva leta ya Kongo ngo nibo ngo bashatse ngo kuyonkora ngo ku mubyeyi. Hari n'igihe umubyeyi yaza gucutsa utaragera igihe cyo gucuka, nabyo abantu bazobimenye, agakenera kucuka igihe cyo konka kigihari, kandi nta gihe umuntu azacuka kuri leta y'igihugu ce. Nkaba iyo wigometse, ariko iyo leta yakubereye umugome niba yakeneye kugucutsa. Kandi gitangaje nuko ari twebwe twenyine izina umututsi. Nigeze kubibabwira igihe FDLR yambutse muri Kongo, yambukana intwaro, irangize bayishira muri keleke kilometre n'umupaka, ivuye mu gihugu ibyo yari sizikoze mu gihugu cabo. Habaho ikintu cyo kwirukana umuntu wese ngo uvuga ngo ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Barangije bukeye abahutu bahinduka abanatife, bahinduka bavuka muri Kongo, hatangira kwirukanwa abatutsi aribo twebwe, batangira kuvuga ngo bazotumarira mu makanisa. Ariko kuri none umutu ni umukongomani pire, ariko umututsi ni umunyarwanda. Ico kintu rero kigenda cerekana amacakubiri abibwa agenderwaho mu gihugu cacu. Ejo bundi ico narimbabwiye ca koloneli, kugira ngo aje gushingurwa Buvira, abana be nakatekereje ko ahubwo leta ya Kongo ariyo yakagombye kubambara, ikabafata mu mugongo, ikabaremesha, ikabarema, ikabahorahoza, kubera yuko se yari intwari y'iyo leta. Ariko niyo yahindutse itangira kubarasa, abazalendo babarasa, ngo se ndaje gushingurwa he ngibuvira. Ico kintu kibi kintu gitangaje mu rwego umuntu atobona uko yobyita. Barangije ejo bundi babatumaho Gasita. Atumeho Gasita, barahaguruka baravuga ngo Gasita we ngo ntabwo ari bukorere muri Uvira, kugeza aho hatumwa amadelegation. Ico ngico ndimo ndakivuga kugira ngo bene wacu bose babeshwa babashe kubona ukuri. Niki gituma ubwoko bwacu buriho mu shusho yo kubeshwa. Ubushize hari wambwiye ngo ese ngo nabaye ngo umunyapolitike, ngo ndi umukozi w'Imana, ngakenera ngo murangire Dawidi uburyo yasanze ubwoko bwabo bwarasuzuguwe, akumva ko Goliyati adakwiye gukomeza gusuzugura ubwoko bwabo, akwiye kwicwa kugira ngo ubwoko bwabo bubeho. Dore ikibazo kibi, iyo tuza kuba ari twebwe baharaye, naho twe twaharariwe tugakurwa mu byacu. Ubu nyine dufite abantu barwaye za trauma, dufite abantu baye barwara imitima, dufite no mu minsi iri imbere n'Imana yo duhagararaho tuzagira abantu barwaye kubera ibyabo byashize, bakabaho ari abantu basa n'abasabiriza. Umuntu yavuga ibyo ngibyo ngo avuze ibidakwiriye, ibyacu byaranyazwe bigashira, iwacu hagatwikwa hagashira, abacu bakangazwa, kugeza kuri none aho banshi bavugira bari mu mahanga, atari ukwanga iwabo, atari uko iwabandi harusha iwacu bwiza, ariko ari uko twanyazwe ibyacu tukangazwa. Uwangajwe azagenda yangaye, akarara habonye indaro, ariko atari uko hakunda. Ubwoko bwacu bukwiye guhaguruka bugatabara. Ico nza nkivuga ngitsindagira, rugeze kumbwira ngo ese ngo ndi twirwaneho, ngo cangwa ngo sindi twirwaneho. Ndi ruhanama. Ikindi kandi kuva umuntu yavuka kugeza ashaje atuye mu buzima bwo kwirwanaho. Iyo ugiye kudandaza ukunguka ifaranga zo kwishura inzu, uburi twirwaneho kugira ngo utazosohoka muri ya nzu, n'ibindi byinshi. Nuko rero noneho ubwoko bwacu bukwiye guhaguruka bugatabara.
n'umututsi wese ukomoka muri Kongo akwiye guhaguruka agatabara. Nimba muzamwumva ririya jambo ryo muri Nehemiya yavuze ngo yewe Yerusalemu ninkwibagirwa, ntiyarimo avuga si Yerusalemu yo mu ijuru kurya umwanditsi yavuze ngo mbona ngo ijuru rishango n'isi nshango Yerusalemu ng'imanuka ngituruka mu oyaye, yarimo avuga igihugu cabo iki ngiki ca Isiraheli kuri none. Aravuga ngo ninkwibagirwa ngo ukuboko kwanje kw'iburyo ngo kuzibagirwe gukora. Aja kwandikisha inzandiko aho bari baragiye ubunyage, arababwira ngo mwami nandikira inzandiko nje gusana iwacu amarembo yabaye amatongo. Twarangiza twasoma iryo jambo tukavuga ngo haleluya, ariko twavuga gutabara iwacu tukavuga ngo tubaye abapagani bwoko bwacu. Niki gituma ejo bundi naratangaye, mureke mbabwire rino jambo naritekerejeho rishaka kunsiga. Nabonye umugabo umushumba witwa Mbayahaga, umugabo w'umurundi utuye mu Burundi wabo, wari mushaka kwigisha abanyamurenga barangira uburyo bwo kurwana ruriya rugamba bwiza. Ndatangara cyane, mbona yashoboye kubivuga, ariko njewe mbitekereze mbona ndiyakunza abanyamurenge cyane. Usibye ko atanatwanga ntacaha mwagiriza c'urwango, ariko nari nshatse kuvuga ku mvugo yavuze asa nurangira abanyamurenge uburyo bwo kurwana urugamba. Ahubwo iyo barashoboye yorwanye urwi Burundi, kuko nabo bafite ibibaremerereye byabo mu by'ukuri. Nimba mvuze gutyo sinshatse kumwagresa pe, ndanamwubaha nubana amavuta yasizwe n'Imana, kandi Uwiteka azakomeze kubana nabo rwose. Iyo aza gushobora kuvugira umunyamurenge ntiyohera ku idosiye yatwirwaneho, yohera ku idosiye yo kudusabira justice, yo kudusabira ubutabera, kuko we akorana muri guverinema akorana na Agathon watumaze muri 2004 mu kwezi kwa 8 mu Gatumba. Ese kubera iki twumva ko hayo tuvugira uno munsi atahereye ku idosiye yaho twashiriye iwabo? Ariko Abarundi barenzi wacu kandi bahaye baturasa, uyu munsi ahagurutse kubwira abanyamurenge ko ahaye abavugira. Nukuri ndahaye avugira abanyamurenge uko mbabwiye, nukuri pe. Iyo umuntu wese ari mu kazi hari ico akora kugira ngo ahembwe, nakorera umushahara, ariko ndahaye abwiriza abanyamurenge uburyo bwo kurwana urugambi wacu, kuko iyaza kugaragaza urukundo rwo gukunda abanyamurenge kuri none aba yadusabiye ubutabera kuri Agathon, kandi ubutabera busabwe n'umurundi burumvikana gusumba twebwe ko turega Agathon. Usibye ko igihe n'igihe Imana izadufasha, natwe tuzifasha, kuko dufite amaboko tukagira n'ubwenge. Wenda hari igihe bizagera ico umuntu yakoze kikamusubira ku mutwe. Rero ngatekereza ngo ico avuga cyo kuturangira uburyo bwiza bwo gutubura mu mahoro, nabanza dusabira ubutabera kuri leta yabo no ku nkiko mpuzamahanga zihana amakrime amagenocide yagiye aba y'ubwoko bwacu. Nabo ubwabo bakabyivugira mu gihe umukozi witwa Pasteur Habimana wa Agathon wari umukuru w'ingabo, ndibaza niba ntibeshye, wubwe yivugiye ko aribo bakoze ico caha. Nadusabira ubwo butabera, namara kudusabira ubwo butabera n'ibindi azoshaka wenda kubwira abanyamurenge tuzumva ico ashaka kutubwira ico arico. Ariko mu gihe ataradusabira ubutabera ntaca haya turangira, ariko arirengagiza ico haya abona akagisimbuka, ari mu kazi. Ataradusabira ubwo butabera ari mu kazi. Habe nabiriya rero nabo bahuje imitekerereze bo mu bwoko bwacu batumva kurengana ku bwoko bwacu, kandi habe nabano bose ubushize nari Montegera Space barimo bakora imerera neza cyane. Umuntu wahawe amatwi yo kumva ukuzoza dushima, kuko kumva ni kimwe mu bintu bigize umuntu mu masansa 5 y'umuntu. Numva ukunda abantu basa nabashaka kwirengagiza ibyo twakorewe by'akarengane bigeza kuri uriya rwego iwacu, ndatangara. Ariko menya ko ari abagabo bose batagira umutima wo gukunda ubwoko, kandi ico mbabwiye no gisubiramo, kuko nta muntu ukunda ubwoko wobura na contribution. Bano bagabo bose baza bashaka gupfobya twirwaneho n'ibindi byabo byose, bariya bose nta muntu uzi contribuwa mu bibazo tugira iwacu.
nzi ko nta n'umwe uratanga habe n'agafuka k'akawunga muri bo. None ni gute umugabo yomenya ko iwabo abana imisatsi yayicurama, bagize bwaki, inka zanyazwe zigashira, kandi n'izabo zanyazwemo muri bano bagabo bose? Utarapfushe muri umuntu yapfushe nyirasenge, utarapfushe nyirasenge yapfushe se wabo. Barangiza bakavuga ngo nitwe twaye twigomeka muri kuri leta. Niryari twigometse kuri leta? Niryari twateye leta ya Kongo atari yo yaduteye? General babwiye sinabishe narahabaye, nabaye muri ziriya ntambara, sinza mbivuga mbitsinda. Ni gute twebwe turengana tukagezaho ababyeyi barasirwa mu madego, aba mama abakecuru, barangiza ngo nitwebwe ngo twigometse kuri leta ya Kongo? Ryari? Usibye ko twabayeho tutagira kivugira, ariko bigeze ubu nta n'uwo dusaba ko tuvugira, tuzivugira. Turasaba n'amahanga kumva ikiriyo cacu. Naratanga ariko ejo bundi Gisegeti yagize neza kutakiramo bamwe mu bana babo bita ko ari abakozi ba Gisegeti. Biriya bizogenda bibereka icakora suko batabona, nuko badashaka kubona. Kubwira umuntu ngo humura ubone, ahumirije ku bushake biragoye. Niko gukangura uwisinzirije, nico kintu kigoye gusumba gukangura usinziriye. Ariko hari ahantu umuntu wese wo mu bwoko bwacu ushaka gutuzwa muri urwo rujijo, jewe sinshaka kuvuga imitekerereze y'abantu ibo n'ubundi bazi yuko ibyo bakora bazi ukuri kwabyo. Ndashaka kubwira abantu baguma gukurikirana ku mbuga n'amaspace menshi ko bano bagabo bazi ukuri ko turengana, ariko kandi bakwirengagije bakuzi. Hari n'abagize ibyo bavuga babona ko igihe kizagera bakaba bibazwa, nanone babishoramo imbaraga, babona ko nta bundi buhungiro bazabona, babishoramo imbaraga. Ndashaka kubwira urubyiruko rw'ubwoko bwacu n'abatutsi muri rusange muri Kongo, n'abakongomani bazima bazi ukuri, bazi leta ya Kongo, bazi guverinoma ya Kongo, akarengane kabamo n'ukuri guke kuyibamo, guhaguruka tugatabarana n'iyonka no gutanga imisanzu yo kurengera ubwoko. Ubushize hari uwambajije ngo se ngo iyi misanzu tuzadutanga ngo yo kuja ngo guhahira ngo abantu ngo ruguru, ngo se ngo tizija guhahira abantu ruguru, ko amaze kumbaza ngo se zija ngo niyo kuja guhahira abantu ruguru. None se nyine nimba wambwiye ko tuzoreke ngo ubwo ushatse kubitekereza gutyo, ahubwo nza ntangazwa n'umugabo utazutanga imisanzu. Basoma amazina bagasanga izina rye ntiriba mu misanzu. Uwo ni umugabo w'umunyamurenge wo gutekerezwaho, ndetse twazagera imuhira bakazamuha nk'ibihano nsimbura gifungo. Nta mugabo utazutekereza biwabo, nta mugabo utazutekereza ubwoko bwabo, nta mugabo ubaho utazutekereza akarengane k'ubwoko bwabo wo kwitwa umugabo. Ntawe ntaba ari umugabo, abasa n'abandi bagabo ariko ntaba ari umugabo. Kandi abazobitegera bino yego je bazombabarire byananiye kwihangana kubicecekana. Hari abagira imitekerereze zishobora kwihangana. Ubushize hari uwantangaje wavuze ngo nitwebwe ngo tuzadutera nk'intambara muri Kongo. Mwana wa data, ndumirwa kweri, ndatangara. Ntekereza uwo munyamurenge uvuga ngo nitwe tuzaduteza ngo intambara muri Kongo, ariko mwitegereze mbona arasa na shebuja. Ari jambo Yesu yigeze kubwira abafarisayo, arababwira ngo murasa na so ngo Satani, ngo kubera ko ngo muza muvuga ibitababamo. Aba bacu n'abanyamurenge barasa na se Gisegeti kuko bavuga ibisana nibiba muri se, kubera ko imfizi y'intama yose izitega nkase. Ngoko bwacu muhaguruke dutabare, mutange imisanzu y'uburyo bwose bushoboka. Uzokubaza ngo uyu musanzu uzomubwire ngo uzuje iwacu, tukawutanga uwuhisha, kuko twageze igihe cyo kurenga guhisha. Akarengane twakorewe, abacu bashize, abacu batemaguwe, abana bamugaye, abahungu batakigira amaguru, abapfakazi dufite. Mwamara mugatekereza ko tukiri abantu bo kuvuga ikintu dusa n'abagica hirya, dusa n'abatidetermina, dusa n'abavuga ibintu nk'abashaka kubivuga tutabivuga n'imbaraga zose zishoboka. Titukiri abagabo bo kuzovuga dusa n'abunamye tutareba,
abapfakazi dufite agahinda kaba ku mitima, imitwe uduhanga tw'abana twaboreye mu mpinga z'imisozi, warangiza gusa umugabo akikora ngo yarayaguza agakoti mu mujyi akavuga ngo isi imisanzu zijahe, ahubwo ntakiri n'uwo gusubizwa. Muzotanga imisanzu, ahubwo wagazutanga 1000, nimba uzotanga 1000 cy'amanyakenya uzotanga 5000, nimba wagazutanga kimwe uzotange 2, umugende muzamura byibuze uzoza uyoherezanya nayo kubikuza yo ngayo. Bwoko bwacu nico nenaco navuze, tuzirenganure tutabika ubugome. Niryo jambo sorejeho, tuzirenganure tutabika ubugome. Ntihagira uzobika ubugome bwo kwanga umupfurero, ntihagira uzobika ubugome bwo kwanga umubembe. Uwangana n'umupagane tazobona n'Imana. Tuzobakunde, tubasabe kubana nabo neza, tunababwira ngo mwabagabo mwe, mwababembe mwe, mwabapfurero mwe, mwabanyintu mwe, muhumuke murebe guverinema ishaka kutubibamwe amacakubiri twari tubanye neza. Murayikurikirira ubusa, ntitwenda kuva muri Kongo. Murakwirikirira iyo ideoloji ubusa, ntimuzadukura muri Kongo. Uko mbabwiye n'ukuri, mutera intambwe yo kugira ngo tubane neza, mutera intambwe yo kugira ngo twongere tubane ku mikutano, tubane mu makutano, mwongere muririmba ikorari, twongere tubane neza, twongere tubane mu gihugu. Ariko ni mwishinga ino ideoloji yabajemo ngo mwishinze abarundi bambutse ngo babari inyuma ngo mugiye kurasa ngo umunyamurenge cyangwa umututsi wese muri Kongo. Ibihumbi ngo byabaye bingahe harya byarenze by'abarundi, simpani bukanimba ngo ari bingahe, 13. Mbabwije ukuri, mureke mbabwire rino jambo muryandike. Simana irimbwiye ariko muryandike nk'ubuhanuzi. Mbabwiye rino jambo, abarundi bazomanukana urukozasoni kuri iriya misozi. Mbibabwiriye hano kuri social media, abarundi bazomanukana urukozasoni kuri iriya misozi. Tubona kuri yabazamutse muzira karengane kumena amaraso y'udafite urubanza. Umurundi ararenze mu rugezi, nta murundi wabaga mu rugezi. Umusaza yaravuze ngo intambara tuzoyitsinda kandi tuzoyitsinda na 6. Mbabwiye iri jambo muryandike, rizoba uyu munsi cyangwa rizoba ejo. Abarundi bazomanukana urukozasoni kuri iriya misozi. Reka ndisubiremo, abarundi bazomanukana urukozasoni kuri iriya misozi. Mureke nongere ndibabwire ndibasubiriremo, muryandike rino jambo, muritegere muryandike. Abarundi bazomanukana urukozasoni kuri iriya misozi. Kandi hari n'igihe bazoyimanukaho basaba imbabazi n'imishikirano. Kandi hari igihe bazomanuka basaba imbabazi n'imishikirano. Bwoko bwacu nimugire umwete wo gutabara mu rwego runini. Bwoko bw'abatutsi bwahagurukiye muri Kongo n'impore, ariko kandi mukomere. Nundi mukongomani wese w'ukuri uhaye urengana ukomere. Igihe niki Uwiteka azaturenganura. Hirya y'Imana dufite ubwenge tuzirenganura. Murakoze murakarama. Uwiteka abahe umugisha kandi mubeho ubwoko bwacu.